Moilan aside apak kunyak mabu kawang ya yang salam awang na chani temnang. Hungni bu khat ma. Nyai now Miss Lina H. Chupi. Ya mon access peng ma. Tuiling ngobu. Ma bu moilana chaye ngunang. Ngaulan chai bu kia. Sa tu ngoye mandau bu ngunang. KU hay KNSK KSU. Kunyak ayi ayonglan. Sengi bambalan kong kembu. Police line da yam lak ching na ngaulan phayanga yam yang ngonang to khay kunyak katong mango yanga mon town ma ngo yanga ma puja se yi lak ching na ite lak ching na kunyak kadalang khonggembu ada uchude sanga yam yang ngonang to khay yoy ching mango ya boy yoy nyoy mango ya boy pumai nok society lili khonggembu tomam moilana ya may tawlak ching na kawang da yupuma tanha ane ayen mango nang kise ayen ma tawlak ching na kawang ba da yupuma tanha o yopai to bu ngolan chaidam nang ana ni supama hong ni bu khat ma tomam pai Mr. Pongchai Kunyak Pini Mission School Changnu Class 1 student I katuk nyumubu yana tai bungunang may yang ataka ngo bu yichi ni cha tak yang atau ki katuk nyumubu yan dai bungunang to khay I ang do bu noksa kata hai inyu ibalan chingne tomam moilane yupuma cham tini ngani chuhai wan yemai bu chingne may yang ataka yingo ba mok sali bu ngaulan atau ki cha yang ngunang to khay yoy nyoy ma ngo ya boy yoy ha chingne yoy hu chingne ane yoy noksa kadalan chingne yoy ayan chingne yupuma wong nang olak chiwai hibang ngonang to khay konyak kadalan moilane kawang bada yupuma wong nang olak chingne hatang olan chaidam nang